Assalamu alaikum. Урматтуу Учкун Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн 2021-жылдын 14-февралы күнгө жекшемби. Биз азыр Кара Суу районунун Мада айыл өкмөтүнө караштуу Учкун айылында жайгашкан Учкун мал базарынын бет алдында турабыз. Бүгүнкү күнгө болгон жалпы жандыктардын баасын билип чыгабыз. Андыктан баарыңыздар биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Бүгүн саат азыр 9:30 болду. Бүгүн биз кечирээк келип калдык. Ошол себептен бүгүн базардын оозунда реалдуу сатылган бааларды тарткан аракет кылабыз. Эгер бирин серин мал чыкса, анда ичкерге кирип тартып чыгабыз. Учкун Медиа канча болду туган? 35 мың. 35. Булчу? Канча болду? 270 канча? 273 мың болду. Туган канча болду бул? 74 мың болуп турчу. Сиздикече таксыр канча болду бул? 54. Бул 54 мың болуп турчу. Kança deydi? 54 мың дейт. Таксыр канча болду? 27 мың болуп турчу. Жаш кишини турпак. 27 мың болуп. Туган канча болду торпак? 46. 46 мың сом болуп тур бул. Бүт эле жаш торпактар чыгып атат базардан, букалар. Ушул саанды сурап көрөйүнчү. Саан канча болду Бактар ака? 86 мың болуп тур ушул саан. Жакшы өзүңүз. 86 мың болуп тур. Жаш торпогу. Торпоктор канча болду аба? Ya baktana bak geldi. Ya varsın. Hatta Sincan'ı ötürüyor. 32 мың сом. 31 мың сомдон алып тур ушул эки торпокто. Ya hani de gördüm baştan. Бука канча болду аба? 62? 62 мың болуп тур ушул. 62 мың сом болуп тугандар. Ушул 48 мың болуп тур. Кунажын экен, а? 48 мың болуп тур ушул. Эшек канча болду аба? Kara su aldı. Канча болду туган бул мал? 76 мың сом болуп тур ушул. Улан ака канча болду бул? 38 oldu. Нейсе, 38 мың болуп тур. Жаш. 38 мың дейт. Тай. Бүгүн негедир жаш торпоктор көп чыгып атат, өгүздөр бир жашар. Канча болду аба? Тилекке каршы сатылбай калып тур бул. Торпоктор канча болду аба? 279 болуп тур. Экөө тең эркек экен. Жаш торпок канча болду аба? Bahadır ben arayayım dakika. Hadi. Баасы канча болду аба? Таксыр канча болду баасы? Сиздики канча болду аба саан? 65. 65 мың болуп тур ушул саан. Биринчи туңгуч окшойт, бир аз арык экен. Торпок канча болду аба? 18,5. Ушул жаш торпок 18,5 мың болуп тур. Ойду. Туган канча болду бул ат? Сатпадыңбы? Канчасы бул? Кунанбы? 100 мың сом дейт ушул кунанды. Номериңи айтып койбойсуң досум? 74 менен 73 32 66.
100 ming so'm deydi. Qancha so'radi bozor? 80-85 so'raptir bozor. Hozir ham ketdasin. Keyingi bozor kelasin. Mana do'stlar, nomerini olib qo'ydik. Agar keyingi bozorga keltirbay olib qo'yam desanglar, chalsanglar bo'ladi. Qayerdan kelgan bu? Madidan. Shu Uchqunga yaqin Madi aylandan kelibdir. Hava qancha oldu? Buna qancha aytadi? 48,5 ming so'm bo'lib turishul. 48,500 bo'lib turishul buna. Qanchaga chiqdi qulun? Qanchaga chiqdi? 27,5 ming so'mga chayin chiqib turishul. Ruxsat baptir alaqchaga. Yaxshi. Buna qancha oldu taqsir? Maysal. O'shanda yozdim 110 ming pul. 45,5 ming. 45,500 bo'lib turishul. Olib ketdim, foyda o'raymi, ekqana o'tdi. Torpoqqa. Buqa qancha oldu? Hava 88 ming so'm bo'lib turishul buqa. 88 ming bo'lib tur. Torpoqlar qancha oldu taqsir? 28. 28? Erkek ekan bordi. 28 ming deydi. Hozir bundan so'raymiz. Taqsir qancha oldu torpoq? 32. 32 ming so'm olib turishul erkek yosh torpoq. Uy qancha oldu tugan? Ya. Uyg'oy oldi. Tay qancha oldi taqsir? 44. 44 bo'lib turishul qulun. Yarım. 56,500 so'm bo'lib turishul. İçeride. 80 ming so'mga satam deydi shul. Tonajinda olib kirib ketdi. Buqa qancha oldi tugan? Bilbeytgan. Qancha oldi ava bu tonajinlar? Tonajin qancha oldi ava? Satlat deydi, satılmay qoldi. Uy qancha oldi taqsir? 80 qancha deydi? 84,500 so'm olib tur shul uy. Şul baytal be 55 ming so'm bo'lib tur. Qisir bu qancha oldi tugan? Yo'q, bo'g'oz. Bo'g'oz bu qancha oldi? 66. 66 ming so'm bo'lib tur shul. Bo'g'oz ekan. Naka do'stlar, ko'pdan beri sotilgan bog'larda tarta elegilak. Torpoq qancha oldi ava? 38 ming so'm. Urg'ach torpoq ekan 38 ming so'm bo'lib tur. Qo'y qancha oldi sol? 20 ming so'm bo'lib tur sol. Ha? Yomon baqqa. 20 ming. Buqa qancha oldi tugan? 92 ming so'm bo'lib tur shu buqa. Baysan ko'chasini qo'yiladi. Bunajin qancha oldi ava? O bayaslar restoranimiz. Bası qancha oldi ava? 250 so'm bo'ladi aka. 200 so'm. Yo'q, 250. İzleyverin anda. Yaxshi aytmagan tutgan sizlar. Baсын so'rasam bosh qo'yib qoldi. Porter taksi suylashyapti. 30 ming so'm oldi va? Urg'ach turib 30 ming so'm oldi. Qara qo'tilaydi, aylashib qo'yman bas. Sani qancha oldi va? 135 so'm turpoqman ona. Shul 135 ming so'm oldi turpog'i. Buna turpog'i.
Өзü дагы турпо да чоң экен, парода окшойт. Бул сан канча болду аба? 82 миң сом болуптур ушул сан. Мына кайсы парода экен? Герофорд. Герофорд канча болду эле бул? 200 сом ekan 30 ming. 28.800 болдубу? 29 ming. 29.800 болуптур. Кечиресиздер. Насыр ака, кунажың канча болду? Бука канча болду, таксыр? Канча болду бука? Qancha oldi? 56 ming so'm bo'libdir. Qancha oldi tugan? Yo'q, o'zim ko'rsatib qo'yaman, siz tashlab Qancha oldi taqsir? Qancha? 54 ming bo'libdir. Şul paroda turpoqlar, erkek turpoqlar 60 ming so'mdan bo'libdir. Qo'sh. Yo'q, qolib ketdinglarmi? Oldida qancha oldi aka? 74 dan bor. 3 öteng 74 ming so'mdan bo'libdir shular. Buqalar. Qancha oldi avasan? Ey, qisir. 51 ming so'm ekan. Bo'z o'xshaydi bu. Tay qancha oldi tugan? 80 ming so'm bo'libdir shul. Qancha oldi buqa? Qancha? 60 ta jazbiydi bolasi. Torpoq qancha oldi, yosh torpoq? 18 ming so'm. Nolcha? Qancha oldi tugan bol? 35 ming bo'libdir. 35 ming. San qancha oldi aka? Mesela klient topib berotmaymi dag'i ne ikkita. San qancha oldi aka? Voy, turpoqni yuktadim, qo'yni yuktadim. 260 Jelleri cho'ng ekan. Turpoqlar qanchadan bo'ldi? 33 ming so'mdan bo'libdir. Qancha oldi aka bu? Tekayu qancha oldi? 8,5 ming so'm bo'libdir. Uy qancha oldi tugan? Sotgan yo'q. Qancha chiqdi? 65 ga. 65 ga sotmabdir. Yo'g'iz qancha oldi aka? 65? 61 ming so'm oldi. Qancha o'tib berasizlar deb kichkina sodaga kelib Odiraga qani 300 so'm bo'lsa Qastamonga. Pochtani po'jachi Qancha oldi ava? Ha? Qancha oldi? 43 ming bo'ldi. 43 ming so'm oldi. Qo'noq. Urg'achi. 43 ming so'm oldi. Qulun qancha oldi aka? Qulun 32. Erkak urg'achi u. Urg'achi qulun 32 ming so'm oldi. Bo'ldi, bemalol. Urg'achi o'xshaydi qancha oldi aka? 30 qancha? 37 ming so'm oldi. Urg'achi turpoq. Buqa qancha oldi tugan? $86 ming so'm olib turib shu buqa. Paroda o'xshaydi, qancha oldi tugan bol? Bilmayman aka. Qancha oldi aka?
Paroda ekan, biroq boz o'xshaydi. Turpoq qancha oldi aka? 37 ming bo'ldi, erkak yosh turpoq. Qancha oldi aka? 52 ming bo'ldi. Bunu yukarı aldı hesap keşke. Yosh erkak turpoq. Buqa qancha oldi tug'an? Ya, Bayan demek ki sen var ki de 65 ming so'm bo'ldi. Qancha oldu şu? Ekoteng 65 dan bo'lgan o'xshaydi. Ya 30 ming so'm kemi bor deydi. Kimden canlar böyle men? Qo'y qancha oldi taqsir? Qo'y. 9300 so'm oldi shu qo'y. Olamizmi? Yana bozorchamiz? Qancha oldi ava turpoqdir? 25-26. 25 ming, 26 ming so'm deydi. Yosh turpoqdir. Erkak turpoq ekan. Qancha oldi ava? 54 ming so'm oldi. Qancha bo'ldi aka? 60 ming so'mdan bo'ldi. 60 ming so'mdan bo'ldi do'stlar. Erkak ekan ekoteng. Paroda. Qaysi paroda bular do'stlar? Kommentariyaga yozinglar. Qancha oldi tug'an? 51 ming so'm bo'ldi shu buqa. Buqa qancha oldi tug'an? Qancha deydi? Turpoqlar qanchadan bo'ldi ava? Eko 84 ming. Erkak qurg'achi u? Eko teng erkak 84 ming bo'ldi. San qancha oldi taqsir? 73 ming bo'ldi shu son. 75 ming so'm bo'ldi. Qisir je boz bo'lsa kerak. Turpoq joq ekan 75 ming so'm bo'ldi. Qancha oldi bunasin? 30 so'm 30 mingdan balam. Turpoq qancha oldi tug'an? 38 ming so'm bo'ldi. Urg'achi turpoq ekan. 55 deysiz. 72 deydi. 72 ming so'm deydi. Bu qancha oldi bu? 80.500 kaldı. 80.500. Can açma. Can açma. Kapağı erkek buna. Turpoq yosh emletilgan erkak turpoq ekan. Qancha oldi? 80.500 aka. 80.500 so'm bo'ldi. Bozor qanday ava? Bozor qimmat. Dag'dala qimmatmi? Qimmat. Oo. Arzonday, arzondamaymi? Bilmem. Boş ko'tarilib ketdi qimmat pul. Dag'i ko'tarildi bu et. 470 so'm oldu. Sadir Japarov qanday ishlatadi? Japon, Japon qolgan kishi o'ydapti haliga. Kim? Maripovmi? Naka tug'anlar. Atayin shul. Taqsir meni tartib qo'y dedilar, suylayim deb. Taylar qulunlar qancha oldi ava? 72 ming bo'ldi. Ekovi? Erkak urg'achi-mi? Ekoteng. 72 ming so'm bo'ldi. Ekoteng urg'ach ekan. Biri biyigrek, biri bo'yi biraz pasroq. Turpoq qancha oldi ava? Qancha? 50 ming deydi. Bu qancha oldi aka? Qaysinsi? Cho'ngo, kishnasicha? Qaysi erkak, qaysi urg'achi? Ekoteng urg'ach ekan. Kichinasi qancha dedingiz? 27. 27. Buna 40 ha? Buna 40. Cho'ngo. 41 ming so'm. Uçqun media. Naka. To'g'anlar.
Жалпы 20 минуталык чыгарылыш болду. Бүгүнкү базардан алынган реалдуу сатылган бааларды тарттык. Ушун менен биз бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Биздин каналга али жазыла элек болсоңуз, подписация баскычын басып жазылып, видео жакса лайк басып, ой пикириңизди жазганды унутпаңыз. Биз ушун менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Сак саламатта болуңуз, урматтуу биздин YouTube көрүүчүлөр, биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бейшемби күнү 4-күнү Жапалак мал базарынан жолугабыз. Ага чейин аман болуңуздар.